Mutongoi wa anini mbungeni ya Masaku Judas Mbili Ndawa easya na MCA ma kaunti ya Masaku nimatw'ite Kuthukuma vamwe na Ngavana Wavinya Ndeti. Ndawa easya na kuukita silikali ya Wavinya Ndeti kwituma enenthi matakwata maendeeo aikathiiya itambaya ya Ngavana Wavinya Ndeti kwitikila Kuthukuma na silikali ya Musumbi Dr. William Ruto. Masaku uneni wa MCA wa Masaku Judas Mbili Ndawa wakuweta amemba mambunge ya kaunti ya Masaku kumakilio mbunge chayata wakwivita na kwitikila na kwa vamwe Kuthukuma na silikali ya kaunti ya Masaku ungua Ngavana Wavinya Ndeti yuyu eweta uti wa witikila na kuma yata yoka endene kuma kwima MCA onde memiongoena kuma wodini sionde kaunti ni ya Masaku. Declaration ya mbele kiwa matu without in a meeting, right? It was on a Monday. That was the first declaration. Now, of course, kundikila ndo mwana kwebeta. Bebeti dia ndo ndo mata ambete kweke. Ho izete kalile ndi daya razia osuri wa masibabu. Nanu ndo akwemba tembe ndo izete kalade tongo eti yange makatwa. All other words, but 90 words it's on that ina declare. The same declaration they give amatu ni neki every other word. And was me kana razi wa declare this was that now this is Machakos declaration. The 40 elected MCAs from the nominated MCAs ndio ndeta kwata na mmoko ngaba nende ataite national government not Kuthukuma na county yoka paite tewa na idio tekana ivye ma county na ma national client nomwe go there is no way county can work in isolation kana national yoka work in isolation go na kujini mwako hivyo na twacheka na netwa declare kama zako kana thike mbanza ya silikali mutumbo lao hivyo na ngabano lao hivyo ito masapoti na mundu loka atumia silikali usuniwe atuyola monene wakaoti mtu Masaku. Ndawa eweta kuleana na utongo yula wivo kukatuma enenthi matakwata maendeeo ya national kana ya kaunti chike kala outside nondo kusilikali ni wapesi na hata taumia ndo maito silikali ndimba hata meke ya dina nondo wala ba kumatsipo ni kota ama anga teke hold declaration number 1 ni kwa ajenda I single time izi ndo baya ukebatiza na silikali. Declaration number 2 ni kana mundu loka hapa port kana attempt kutumia nza ya silikali usiwa kemba mundu la mungu na yote kandikile hata west the greatest enemy ndo baya. Declaration number 3 ni lazima hivi to support the current administration ngaba no like ibela ni lazima to support jana kwa jana na mutumbo like ibela ni lazima to support jana kwa jana ndo atwazima kwete national cake na county cake. Oingi MCA mbili eweta wivitoa Ngavana Wavinya Ndeti wa Kuthukuma na President William Ruto tauteithia vanene muno kaunti ya Masaku kukwata mbesa kuma kwi silikali nene. Where I stand, Governor means well for Machakos people. Now when she is on record, ayaza kana no Kuthukuma na Musumbi live no Musumbi wewe. For your information, the national cake 15% is yenda hapa counties. Na Musumbi atia wana 85%. Kwa hiyo tukatweka hii tauma hiyo support silikali. The minimum Musumbi lipa. Ule udonenga kindu. Na chindu hizo inga ispend county. Oh, it is only a fool. No ndia za zidi kalotewa chao wa silikali but we are gelivote ya vilingiwa mavo Mutongoi TV kumava matu yata yenita wa Ben Masaku.